Iċ-ċinema mhux biss joffri ħarġa rilassanti għal kbar imma wkoll esperjenza ta' divertiment tat-tfal. Matul il-jum tas-Sibt f'San Ġiljan, Buġibba, l-Belt Valletta u l-Fgura, kif ukoll fil-Gżira u Ċija deru mijiet ta' tfal jirsqu lejn is-swali taċ-ċinema biex jaraw wieħed minn għażla varjata ta' films. Minn dawk ta' avventura għal dawk ta' dak, minn films animati sa' films ta' azzjoni. Fost l-aktar niżlin tajjeb bħalissa ma' tfal insibu Cars 2, Kung Fu Panda 2, Thor u Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean kien tajjeb u dak li stennejt mill-film rajtu? Ija. U fuq x'kien eżatt? Meta fl-aħħar kienu il-mara ħallewa ġo xi baħar. U mat fl-aħħar sabet pupu li trid tagħmel pupu tagħmel lill-pirata. Imma jidher li l-aktar fil-popolari ma' tfal huwa The Smurfs. Ħana Smurfs. Nistenna li ħajkun hemm ħafna niżżar blu, ħajqogħdu jiġru ma' xi ħadd u ħajamlu xi avventura. Film rajtu? Smurfs. Oġobkom? Iva. Tara l-film Smurfs s'issa oġbo? Fuq x'inhu s'issa? Ma nafx. Because, well, it's a cartoon and lots of people watched it and they say that it's really good. Every Smurf for themselves! We're being attacked! Do not be fooled by their cuteness! They're friendly. That's right, you pasted giant. The Smurfs. Fjum iċ-ċinema ta' tfal il-prezz ta' dħul kien imraħas. Bla dubju kienet ġurnata oħra li niżlet tajjeb ma' tfal imma wkoll mal-ġenituri.